Oreo chunkuni bwe kukia siasa David Bernard urawi yekene muno ya sniper bwe titenambere Franklin Karutino oreti athwani robonde bwe kukia mutano kwithira bai kairampine na wete mwanka kyoto kithira kioneka sniper tinokwa nonto kwithirete kwikamenyeria nyume mathiko mantu ya kithira kyula nto braba wete nende batetikiria mwanka kyoto kemutano kithira kioneka Nicholas Chabari na kulikithia tumikira tuwa tutena bya kuirirwa mwanka ndarikenera turi katwitite tariki 25 kiumia woke tutkari tutiramenya justice for sniper, justice ya Irene Mwekoro sniper, justice ya Ina Nethe na twana twa wetu la tutitu nini nonto bakitendo kira kithithikite ne antu bamirwe yetu. Daniel Muthiani Bernard kana sniper arari muthaka munini muno na arerutanirie muno mantuni megie siasa na kinya kwandika mitandaoni na kinya gutuma avindio mwanya mwanya cha kuthekania muno ikiaragiria mantu megie siasa cha kaunti ya Meru. Bamwe bathirikari na miaka 15 othe watotethi kuthiulunga na kaluma bayaka metho na bakambia kurira na ne antu unconstitutional, antonal and void. No ende kuma atariki ichiri cha mweri uyu family ya Bernard itigito kirironi kinene na kithikiro kinene kumania na kura gwake na Muthiani mwiri wake gwethirwa cibitari ya Marimanti uri mochari kuonaneria ati sniper narikitie na gukua untu babo tumite mabitha aba nthikiri bathiuruka ntere mwanya mwanya bakiuthuranagia uthikiria na gutigiri bakumenya gikuo kia Bernard kiaumaniria nao. Hamwe nogu mwandiki wa kiama akia nopeotwe Franklin Karuti noena kuga ati gutire kioto okirioka ya kwithirwa athuganirwa mwanka thaino no akaba kuthiuruka kinyocho nkoni bukuruthuka babateri kwithirwa bakiritwe mpini. Ndenda kwera county commissioner wetu, the acting county commissioner, ndenda kwera DCIO wetu wa Meru na kinya ba maua na kinya kenye yetu turi investigation ire kuthithwa ibatere kuthithu antu bara the perpetrators, the culprits bara bethiritu bena sniper aita kura ba injarene na bempene na bendrene iro twetikia justice ni kuthithwa. Justice yete mea kwethirwa kithithika endera nthakachi yetu rira kwari na issues ara makiri ng'ombe rarewa ndakaira ringo baini engiri ya neana lakini muntora okwerwa he is the key suspect obara ba abducted kana bara boyere sniper bareta noe akeya na aturu na ngiri 20. It is not fair. We are in pain endera ba atue to kara town to kara to na freedom toreta to no bua. Why? Because yanto bara baritere ketendo kera no baitete na njera na batewekirwa mpene. Kulingana na Karuti anto baingi muno mwanka athaino kaunti ya Meru baitura na ugwaya echo speaker wetu wa assembly na MCs wa Meru county ibaririe para their lives is in danger. No rekoyo kuthiriten maisha ya MCs betu, no rekoyo kuthiriten maisha ya speaker wetu wa county assembly of Meru, no rekoyo ngentio okomeria akathiriten atongeria bange barabatari na kura ndene ya Meru ye ito kwenda kumea manto ya kuma KCS wetu bwana Kindiki. Why? No ntokwa muntu awatwe anto ba watwe barabethirwe bakiarania na sniper bamwekera muteno mwanka beto murea and then bakalukirwa within a very short time. It is not fair. Na ito kuba nkoro chietu inyelekete ito kuba nkoro chietu china kimako bira biotomato ari twe nororo ni atere ito kuona kinyanto bamo bareandika na bakiwa not yet pato to explainera kotwera not yet ikuatea kama kwa ndotora kurungi beyirite kama kwa ndotora kwe mtungi bakoya bathithe barabara thithiri sniper. Nkoroki iyogu akiuga ati gikuo okiandanira Bernard gitiomba kwithirwo gikithira ugu no mwanka uma abwa kuragwa gwake bumenyekane. Sniper atethi kwara musete athikirwe, sniper atethi kwabora kalulwa Njonji Kalionga athikirwe, tukura Njonji Kalionga athikirwe atongeri ba Meru bonde beyire baraua batendera na bakalionga MCA haki bakahakikisha ntora borore Kalionga bawekirwa mpene anabo bakamenyero kuuma narua otemu ntochoka anje Kalionga amenyana bakalionga na tabeta ibare ya ibanyunyaka ibeta sukuru. Mose tora yero nonto ba siasa very young dakayare yetare to still
arakua anto bareta mathikwena yawe nto beto bareta na ndreke barakinya nthi baragua tukamenyerana tukamenyera mwekuru na arua bakorwo mwekuru musete na etire batiua bakorwo twana to musete na tuthoma batiua ndipo nonto nkwenda kuatiri Sniper tutimwekere rinene ora twekere Kaliunga na ora twekere musete akie Sniper no mwanka yonekane akie Sniper na mwekuru wawe na twana twawe twili na ina na atono ina mbere yekirwa irinene no mwanka yonekane na Sniper no ketho aifunso kere antu bara bathwana tia maisha ya antu i maisha ya nguku kurita antu moyo yumo na mburi. Sniper ombia lesson na ito kwenda kwera Professor Kindiki na tuthigirire boya pio akeya kureka wananchi bekira sheria njarene tio twanjiria ku acti tutikwenda ku acti Kuma Gebe North, Betan Class, Chabari.